Za 23. dan Ramazana donosim vam recept za šiš ćevap. Kroz ovaj serijal, između ostalog, došla sam do zaključka da bosanska kuhinja nije komplikovana, nego da kada spremate bosanska jela morate zaista uliti mnogo ljubavi i sabura da bi dobili zaista maksuzivu koja će biti ponos i dika vaše sofre. Što se tiče recepta, 4 mrkve i 4 male glavice luka izrezati kao što sam ja to prikazala na snimku. Mrkvu na kolutove, a luk na 6 dijelova. Meso izrežite na kockice i pripremite čačkalce. Na čačkalce redajte red mrkve, red mesa, red luka, red mesa i red mrkve na kraju ili obrnuto da počnete sa lukom. Samo gledajte da vam povrće bude na početku i na kraju čačkalce. Poredajte gotove šiš ćevapčiće u tepsiju, začinite, polijte sa 300 ml vode u kojoj ste razmutili 2 kaške paradajz pirea, dodajte malo putera i 2 obimne kaške biljnog masla. Sve to zalijte sa čašom tople vode i dobro upakujte u pek papir. Pecite 10 minuta na 250 stepeni Celzijusa, a onda pecite sat vremena na 200 stepeni Celzijusa, provjeravajući ima li uvijek dovoljno vode. Servirajte po želji, moj večerašnji prilog je bila kuhana riža i bila je fenomenalna kombinacija. Hvala dragom Bogu, večerašnji iftar je bio zaista predivan, tako da ću ovdje sa velikim osmijehom da završim ovaj video, a vama od srca da zaželim sretan i hajirl post i sutra.